Apa Shillong Press Club tadi Presiden kan sepangkani ka clarification statement on Raja Memorial Controversy bakal long viral mata lagi gini sini asni tapi ni perlu kan jik sisa kadi kesti mengatau government ka first week na second week tinggal mo pada ka action kesim hagi ni kisni kemudian kalau badan berlik gini kata asni beli kamu ni kansan kalau berlik kan dihadian dengan adik pada yang ada mo kadi bandang lebih confidential nomor ba kadang-kadang government kepat rai mo kini aku mendorong ni, tapi kalau orang hati dalam ceklau, ni kini kejogi pada kita penjak buram menga, ngali ngasih dong tong idea yang tu cakap mo, at least belajar kat tu layak pelagi bah, percaya saya kelapik yang kini kecanan, nanti kejing sosi ke babon, aman giyeng mo, tinggal perkat nak kadang kum ketu ke memorial cakap hantu, tapi kalau orang bus yang ke tourism ke, yang kibriu ke senong tu kalau menkira, kibriu ke bawan na turis, kin kuapit penpet, hey tahu raja bu, cakap bu syabret. Jika orang mungkin saya tulis spot kan berong dengan syuk apra nang gelenti berpeni mo dengan kemudian kata ka muslim berong mencak berong ke state bu dei udah hari ngamdan uta ka jumut mo ngakum Christianity ki ong ba all the same ngamdan kata racism kini kata tiga wan meta muslim bukoi kamdan banu kan dia pure individually be kamdan da bapa kini party berong kan na BJP ni berong ka datang dengan muslim jong apa nga dan jing senyum bangai i hadin bakat tu jing jahan datang kita yang sekolah pensai bangam mo bagal kadang-kadang po government le kemlu kali liken kat naga government kan kalau mau penbut nam ya yang apa ya parti kan mo ada mentah bagi ibu bon ya pendam untuk kata ya syak lakum ta tambah ngam tip kan kata masih long sosi tambah tip kata bagan sisa kan ni kemenong bau hati long tu ceklau pat poi siru government rum pat tip itri ba pol rum pat pai hidu tai kisti mo pun kam ba pol ru tengah pak thrui ba pol kan recommend jauh siam Tika last tu kalau tahu bangai bagai sekelit teka dia apa kabla jom sias tu kalau tahu bangai nak kelat bensin i tengah stok nak dekat dukulong buram i kan sias semua tengah tok dukulong nama jadi sias kalau dia nak tu kalau tahu he kabeli komno beli leak semua media kan tentang kita yang suka pensai bagi beri berkhoi ngam so bukan dan kecing paklai bagu hak benda in fact aku ban lep ya ka tourism komen mo bagi beri untuk isnong kita berkhoi kini onong kan long ke tourist spot untuk and please kena kerja warning kerja safety EU berapa kin mention dah tu berapa bengin yo ben penbahagian datang kita yang sekolah ben ai ben lay biseru jadi si tu perlu lay ko view tu hi ya ni ibu kandang ni kata uspeni ba si ba ko begini semua oi ga national party kim dan favor kerkom long jungki kan teka tu iman beli ki kwa ben long abet kalau nak politics ke tu dia kan ni pada kejumut tengah kam dan politics ni ka ditang ka sip ko koi ngasukwa ban contribute yo raja ya kata jing o tu mo kajing sha bom tu license tri na kli kajing linear tu kajing bread na tri kasnam ko mo dengan semut do yo si ka le kinja memorial na kadang de kabot kan yo nong ka chaka kan tangitai de ge channel C bagi tho kom tu dengan iba ki tho lo yo baro kan i gini kita ini yo baro ka ki NCP TMC ya ki BJP mo dia buat kai kendam untuk mo wi ong bayo la si bayo dan ketilang ba Delhi ni kontai tikim long favorite kan imat ki kwa betang dan betang original party kan tikom mang chukwa pun kan mau ba pek modi ru ko mencuong la le bahai ke India ya ka pathai bor ko mo ngam thari ba min yo kendam tan lu ka tar ka thai kam long fe ki ko mencuong pek khau yo ka yo kieng ki bodok ki toilet ta ka jingle ko boleh modi ka thai palak gandhi ji ru kham le ko boleh modi ko mencuong mo dia bercakap jam tan ya borok kai asu kam dai kan amang ini ki Indian ni dia Sunday di beri beri na kawai ka cakap na ki Pakistani na ki kita kan ki beli kawan mo yuan pai ka mariang ki beli haga jing yu pada mo ka di jana untuk ti ban long tan too much lu ngatrai perkali bisa beri balai start mata borok kai mo ngate sikwa tang ita he mencuang ba ngate ka sio kam tan jing baklai ni ba kan dan pokok government ni raja dia di tengnu cengokkan pertai kamu nak katakan kamu ngasih mundur ngasih ba habis buah hadin tu ada jam untuk kerja susi kamu kerang berkhoi ngatai tu kita kian ni kelai adwai bro bani ai kamat umum betul mesin ai ke ngap perkan yo lesi kana abang aku kerja memorial gitu angin penbuat aku bikin janjikan mau ke yu aku tu cakap nanti kahia kasam kim tip kata mo saya kasam de tip di terai yo lesi bikin di mana mo kata ngam tip mana hi benung kuat begini i kata cakap bu yap dia oleh sen ni injung kisam jang kiru makin kuat men pek kan dia kata cakap bahkan long sisa
Nanti kan dan ni kejing angot jam hiu. Tengah ngasu peni tak kerinti ke ngasu yo. Kamu ngap tiap ngasu yo ataka idea. Tengah super cut yo let's say kalau ngom kegenjang to the spot kin ko no. Amang atharai baki brio hi bukan apa pertai ni baru hai kin kwa abi ben pai hei kata ka saka bu raja. Uyang, usapren. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.